biragoye, byari byaranze yuko hari ntago wabaga wapfa kuhagera, ariko M23 imaze gufatira umujyi wa Goma abantu benshi barimo barasura, ariko nayo yashize ubuyobozi ku buryo abantu bagomba kwinjira muri gahunda kugira ngo batangiza ubwiza nyaburanga. Boyeyi Malamu na Goma, ikaze mu mujyi wa Goma, cyangwa se karibu mu mujyi wa Goma. Umuntu wese ugeze muri Goma ahantu abagomba kubafatira ifoto. Aya ni amabendera y'igihugu cya Kongo, wagira ngo tubakumbuze rwose, menye uko muri Goma byari bimeze. Ihera ijisho umujyi wa Goma pati 3. Reka tuyibagezeho rero, murakoze cyane, turabashimiye. Subscribe, share, comment, hanyuma mube mu muryango mugari ugize Kivu News. Turabakunda cyane.